Kita magsampa ba kay nanas ma'am. Padunas ma'am, dili padunas ma'am. Pagsuroy, nanas ma'am. Una lagi. Ay, padulak mo si ma'am. Hi class, okay. Uy, milagro kay nagpuyo sila no. Wa kay baw si ma'am nagikan ta nagkiyat. So paminaw mong tarong ha. So class, dire eyes on the board, okay. Unsay apelyido ni Lapu-Lapu? Naara na sa page 43 to 45. So kung gibasa na ninyo, makitaan gina ninyo no. So unsay apelyido ni Lapu-Lapu? Ma'am, sakto ba kani? Oh, William Moore. Kanang Lapu-Lapu Merkado. Unsay Lapu-Lapu Merkado? Dili na Lapu-Lapu Merkado ha. So ayun, tarungan na nyo yung answer. Ma'am, Lapu-Lapu upon. Ha? Say Lapu-Lapu upon. Naunsa man mo kasuna oy William Moore, wa man gid mo magtuon ba? Unsa man day na ma'am? Unsa may apelyido ni Lapu-Lapu day ma'am? Bitaw ma'am, ikaw na lang answer na ma'am. So wala gid mo magtuon no. Ako na lang mo answer no. So ang apelyido ni Lapu-Lapu City. Lapu-Lapu City.